Ya kan channel mau benar te parlok bro mentang wan raj pi ba pen tip pi ya ka jela kai football ka ba he ba po South West Kazil district wala te bro kum ka molang wir football invitation tournament arjar ar paul lai arjar ar posau ka bala penyada ka molang wir sport club te mentang pen tip pi sya ka quarter final ka ba ar ka ba ha kan ne ka jela kai ka ban sawan ka quarter final ka ba ar kan long ka langsning FC kan kun persa ya ka Golden Lion FC te katarik kan de ha ka Kanyo trik Januari arjar ar posau haka Porsche bajeno paisi kabare si balang menta kata yohi te kanega jela kaya kalong ka itna ba hadu kata sko ba parlok baro kamtam te ki parlok ki ba sutnar ba ban lech pech jela kaya football hapo madan sai snat molong wir sko ba sawan haka te si Kanyo trik kabare ka si yo he mau korwat te kanega jela kaya kalong hap deng langsning ade klub ka ba lain bor ba na napo kanong ba Shillong kana kurun besya ya ka Golden Lion kadega klub ka ba klain bor bahana ka Thanjan Jehil de ka nega jela kai kalong ka ba itna ba te sawan ban pech ban bishar dalagi jongi khamat ha ka te ka si namar ba pro atlik team kila pen klain ba de nget ba ka nega jela kai kalong ka ba itna ba ha ka te ka si kabade Kanyo trik Januari ajar pusau ha ka por chibajino phaisi tengi awer ya pi baro ki paj ba riu ik pech football jong ka Than South West Kazil district kamtam na Than Mokorwat subhawan ban pech ban aji kersan ya kena jela kai hak ba pin siu ya ke bairung cispa san phau tingka cispa san phau tingka kum ka kersan ya ka sport club bala penjat kat ya kena ka tournament ka ba he ba aduh kata tengah cupen tibru ya kena ka program lane ka fixture ka bansawan ka jela kai nakamta ka quarter final ha ka ba ka jela kai quarter final ka bansawan hadin kane ka long ka MLP FC Shillong kan kun pasya ya KMC Sonapur ha ka artrik banai ba ar hajar ar posau nang ta ka jela kun quarter final ka bakat du kan long ha pedeng ka Apuyemi FC kan kun percaya kan nyawa sa FC haka Shipodrik banai ba ar jar ar posau te kini ki jela kai ke berangsa nakamta kan ka tournament ka he malam nyaja ka molong di sport club te ngai pilas tu ba ya kan ka jing patip jonga so ba sa wan ban page ban aji kersan haka te gasi khat nyau terik menta ka hi menta banahi hapo madan sajsnat mau langwir Rowelling do stadium te tang kan ke bleshbun nyen sia kan do ha ka te kasngi